Susani Wangari wa ukuru wa miaka 39 wa Kangema ararekana kuuragwo Kiunyamu ni mwendwa wa uria maraikaranagia kwa ihinda ria miaka 5 kuma muthuriwe ahuruka. Kuringana na Mary Njabi uria ni umwe wa family ya Wangari ni atariirie ati okiririo na ndumiriri ya kimako thutha wa kuhurirwo thimu utuku wa thaa 3 muthi wa Jumamothi ni mwari wa Wangari na guikinyia kuo agikora komete thi thakame ikithiririka kuma maniuru maitho na mianya ingi ya mwiri. Oragirwo ni muratawe wetagwo Bita Njugu na Gathendu na ndagiuka ni ndakorereire akomete haha thi arikitie guthecwo haha riko na ngikora ni aura thakame muno na tuikimuoya to ndahorete na agitwarwo thibitari na ndakinyire thibitari kiria-ini kwetwa mutwarire. Njabi augite mwari wa Wangari ni woheanite ndeto mama cigi uria nyina athecangirwo na tuhiu thutha wao kuhuhania ati nyina ari na urata wa jana arume angi. Nake Elizabeth wa Gikuyu ni nyaciarawe wa Wangari akiaria na andiki a Mohoro ni uriti abitha a uthuthuria gutigirira mwikwirio ni kiongono mbere ya mathiko. Na oho aikia muhwa kuri thirikari kumuteithiriria kurera ciana ici cia mutigaire iria ni ithatu tondu we ndari na uhoti amu ni mukuru na ari na miaka 76. Ihoya ritu ta family no twende ciana ici cithomithio na cikiheagwo teithio. Na akirogerete ngero eno nake no twende thirikari akorwo eboko-ini mao. Ayekiro horo mukonde OCPD wa Kangema Cosmos wa Changoka nyaugite ni mambiriirie gucaria mwikwiru uyu uri urorire uretwo Peter Njuguna na oria muingi kumateithiriria. Watu wake wakilika paka ichishi na hawakumpata. Hata watu wake tulikuwa hawajua kwa yuko wapi. Kwa hivyo uchunguzi unaendelea. Tukamwelezea bwana chief ya kuwa aweke masikio chini na wananchi. Wakipata fununo yote ile, watakupata fununo yote, aidha wapeleke kwenye Gatugu police post pale ama wende Wenjerere kwa ndugu zetu ya administration police. Amara tuliwapatia paka namba ya hotline. Ni vizuri ya kuwa kama watu wa nyumba 10 ni watu ambao sasa wako kijijini. Wanaweza kuita watu kama hao ambao pepo wanagombana, ikiwa sio family members kuwakilisha chini ama kwa mpango wa kando, inazungumzwa na inapeleka suluhisho kwa sababu huu ni urafiki. Kiribotera Gikuyu hwaini njitagwo Zipporah Kariuki.